Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Gremo. Dobar dan, dobar dan. Opa. A kaj boli? Sam malo, moram nekaj vzeti. Retraktor bom postavil. Okej? Janko in Boštjan sva postala zobozdravnika in zdaj bova kolega Marko urihtala. Dobar dan. Kaj, zobni kamen, gospod doktor? Ja, zobni kamen. Ne bo reči. Ja, enka v redu, dvojka v redu, trojka ortodontska, štirka manjka, petka karijes. Tole bo petko. Bomo 8 odstranili. Petko. Bote zdržal. Z Jankom sva se samo šalila. Gospod dr. Bejat je strokovnjak na svojem področju in bo porihtal tako, kot more. Dolg cajt boli, ko naj gleda skozi. Radio Fantasy.